Denensi tidiringa dino ensi America amateka galikira era Trump era yogera odukiranga yakagema obuyinza yabasubiza ati adaba kwa bakulembeze ba Africa babambako mwasa mukaire mu Zimbabwe nibo kikomyawo mbalamba mu Zimbabwe kumulembe gwa Mugabe abazimbabwe basanuka ino ati bonka ayi baje okumalizanga ezira kyakozeewo yogera yakanga yabugumiriza abantu ayenga kale noza obuzandi tasobola kumugema nkobaire nti abamu ku bantu abali mu nsi dine dakula eira tibakola bintu bongabo bakolanga amateeka begakoba nti president ya America ayina obuyinza all the executive powers aye tasobola kukola outside the law azira buyinza bugema mu ntibiringa byanati mu ngemero oyo mu monteregansi ga basement bakolera mu mateeka azira buyinza era time ejja kutuuka nti ono nakuba mboine munga mu communist balebeta ba socialists aba believing in mchebeta socialism nakabera ndi socialism mu political science nigalera nga kasomesanga political education natwalanga time ino kwinongola abantu okukitegeera era bena somesanga ndi bakitegeera ngotegera ndi akitegeera abantu abandi tiko banti baba badofu ayo robutamana obutamanisibwa bachidi ndi socialism kitegeeza kusosola tiba kiri okusosola bacheta sectarianism but socialism oba extreme end of socialism efuka communism aba communist n'aba socialist baikiriza nti buli kintu state nge refused with the government nekola production of goods and services and their distribution. Yes. Era nakobera nti nze nganze I believe in socialism, communism than capitalism. Nti opposite ya capitalism and socialism nti yo ate capitalism eba embere yekinunu nsinga bobo neri mu Uganda nensi edindi. Nti capitalism on the other side nti production of goods and services and their distribution has to be in the hands of private investors. Investors okano ya magoba memari meya yaloza era government oli mutola ko musolo yote fayo ngeri jakozem njako ekyokubanako ekitongole kya National Water and Sewage Corporation singa kiva mu government nichira mu mikono gy'abantu obuntu 10 ku 10 ensera gye basera mu amadi mu Uganda ni woti ayo lokuba ndi government yekashina mu omukono amadi mu services ni mu goods that funa mu madi ogatambuza okutukizaka tigali expensive ino ngabo ogatambuza no gakutukiza mu numba yi aye olokubanga maidamond element eri mu government eri singa mu omukono bafafayo so singa buli kintu kibere mu mikono gya government I believe to and very tambula but olokubanga ntwingira mu the capitalistic tendencies nti okunununta kuino okuba kasano bana ba investor mubage ebindi bikole ki bitambule eyo system ya America n'abangereza but system ya aba socialist the communist ngabo bona aba China aba Russia Iran ni baine baikiriza mu eno system chovo bono musada yabera ali kubuza Trump nti New York City ayaji wangu is a socialist I believe in mshebeta socialism oba communism communism na extreme end of it nekisembera yira era abayikiriza mu communism oba socialism nganzi tutuka Trump wachi mo ye mu capitalist aba America these are capitalists banonunsi era system bajika kadinensi edirimu abavu nga ni Uganda mweri ebisera ebyetwali na bitongole gano byayidanga budgetanga subs structure adjustment programs omwana yati ama ku university nga alikola thesis jetwandise research yakati lwachi government yedomonsi yadabanako okuraisinga sente nokendeza burden of administration lwachi tibatunda market of government parastatals all together yali ku University of Arkansas in America olupapula ya representinga mu Senate bakati yensi detu obuyambi dona disoke detunde kubyedirina babiguza abantu ababulidi awo Uganda nebizu byetwafuna nti Uganda twatukokola privatization no lando tandi minister mulambirire in charge privatization ai privatization yomu early 90s yali inkake
batuka kankake olwokubanga nti n'obukulembeze obuliwo era nga n'obwali at that time bwanda ino okulaga abazungu at the peak of Cold War nti tujja kuikirizaganya ku America kibakobi kyobona twagoinga that wayagana ekitongole ng'ekya National Diary Corporation nga bakitunda $2,000 the Uganda Transport Company UTC twaditunda buli kintu kyagalangatana edali parastatus da government twadiguza abantu ababulida but government etandise okwiramu okuleta aba investors nga tulina muni shares nga tubaga na itaka lya bwerere twabaga tax holidays edobwerere ni tax exemptions edobwerere olokubanga tulikusika tuizeewo okukuki era bo bakulaga abali mu socialism oba the socialists oba the communists aba believing am communism nti bokoba nti buli kintu kyona aba capital so kan tukize private ownership nti ni state house tuli supposed okuditunda nga ni president mpankiza ngati yansi ekitegeeza bo bakulaga there is no capitalism wali batuka and socialism prevails over capitalism nti nibo yendo otya state erino sigazaako ebintu nga nebicontrollinga ba capitalists bo chebatayikiriza bakulisipaga na akatambala ngayo already bona bali practicing socialism uniza mlera so nebyo so ndi ba capitalist benda ino omuntu okubanga otegera ku bitono buti mu socialism ngabo bona ndi government yaba na amasomero gayo amadwaliro gayo nti government yona eri ku practicing capitalism ekiriza abantu ba private investors baleta amadwaliro agayo naga government gakola ki twaingira mu jebeta private partnership nti ebindi twambagana luyi na luyi ngolo ade no bojja mujinja main hospital idwaliro lya government ayi aliko grade A yaba ina mu cent ero sasula ni service dandawulo ayebyo abantu baifeti babitegeera ababitegeera kayiti basobola abinongola abantu babaja kubuusa abantu so bayina okuleka mu kizikiza bakulage nti kire ekindi n'ekituufu ngaiti bakulaze bucha mbuli mu kino kye bali kuwa so ni Trump ni system yebe yaba America buluba ule muntu nga ali mu olu communist olu socialism ngabo nkulege socialism tikitegeza kusosola kitegere ntere sana ideology politically era ganti government nerino kuba na nga nerimu in charge buli mu kintu mwana banamuleka aja nkobere nensi ya America tibagifuganga dineda imwe president azira buyinza bugema muntu yafuka mu America by naturalization nkobere mitendera gyo bitamu okufuka citizen of a country nga Uganda nti either by descent by registration by naturalization originally unono yina yafuka a US citizen by naturalization momateke zidaiteka lyamena na lyazali wa Uganda then America yene ne yasoka kuleta cha dual citizenship ndo ikirizo okuba ni passport sedenda wuli ebiri mu Uganda tuna twachikopa inuma alengo ba ni passport ya Uganda sobuti onesere bajamugemera but as a politician Trump ayino okugera yogera mu kwao akange mu baloza ati byali kwogera nebyo Trump yali ayogere ko ebintu byadema atukirya niwo tuwere ko example kuva no loti mwekererizanga mu yamala amuleka akole bibye wali oyenza akole ki Trump wantembe enje chi yali abasubizo kubinga ba Mugabe abamubinga ati ni Trump mwene yali avire mbuyinzi jeno chiwenga awamba Mugabe mali baize ku Emerson Mnangagwa the crocodile unga Trump musanda itu yena aliere ngara ndoda usije komba bi ya itaka bitegera masubira bingi mu Trump ifa abantu amwagira nze chovu natia muwagira kuluno kuluno wate kai bakubira kalubirayo ai kuno nali ngaro nigera kanje kaba mukubye kwa isasi mukutu aja mulo wa president bakola bubi abaisasi bakola bubi baniza kuva mu kaluka America ero jebeta the October America bukatabaho kituseo mugwa mwenda gwa 10 na mulala tujjo kwingira January ngo omuntu ajo wangula president bamutegeri cyali bamukuberianda mukutu mu mwezi gwa mwenda nga guwako ayinga bakola bubi na baleta obuzibu